Small wangasekhaya. Okay, small wangasekhaya. Small wangasekhaya, hey, fa iqulube. Amshawa phela bafuna nanokuza ukuthi ubani lo small lo. Hey. Okay. Hey. Yeah, wona sometimes mu artist kumele ukujabulele lokho cause you get to express ngendlela omunye umuntu angakwazi ukuexpressa ngayo yabo. Yeah. But ukuhloniphisa yona nje iconcept engoma vele ingane yentombazane misancane sokuyisancane and akumele uthathe advantage yalokho ngoba wena umdala yabo. But kule case le ngoma le ngisuke ngingakhuluma umuntu omncane kakhulu. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep, cause nothing really comes cheap. I be at the stool runner all day, putting in the work, gonna always. Never sleeping on myself, gonna no ways. Giving in my all, gonna showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams, dreams, dreams. Yeah, I got dreams, dreams, dreams. Yeah, I got dreams, dreams, dreams. Yeah, I got dreams, dreams, dreams. Let me do me now. Let me do me. Sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile. Nihleli nolumkile wakazinyanga ke njengenjwayelo yabo. Uma ukuthi akuka subscribe page ni enza sure ukuthi ya subscribe yabo. Subscribe uclick notification button ukuze phela uthole more content yabo ngoba kuningi vele ukusezayo. Namhlanje I'm with a brother lana yabona nje oshay rap ngenye indlela yabo, drop amanye amabhasi. Nginomhlonishwa namhlanje kamba kahle mfowethu. So ngishapha khamba kanjani bodi? Kamba kahle my brother mfowethu, kamba kahle. Ngiyabonga nje mfowethu ukuthi mfowethu ube khona mfowethu e-studio sikwazi mfowethu ukuthi siushayele shande sikade mfowethu. Kade ngifuna prove khona mfowethu, kade ngifuna. Sengifikile manje sengifikile. Yeah mfowethu ngoba phela nje ngiqala nje kwamina mfowethu ukubona ngakubona mfowethu drop amabhasi lapha eBed Center. Sure. Yeah ngoba sasiceda kuphuma bani uthi lo mjidi bani uJ bani lo uJ Buda yeah ubheke no J Buda lapha waphuma kuthiwa hayi bani mfowethu uzothopa le performance le. Captain bamba vele bakhetha mina siwa ngeke mhlo sa yabo. Hayi mfethu naye wagcina sebona naye ukuthi engeke kuclear phela ukuthi kwenzalani. Ihlole phela ubozovunya nezihlole zangalena mfethu uzuzuthi hayi ngeke mfethu hayi. Yeah. Mfethu kakhulu into enjalo mfethu idophu kakhulu mfethu. So ke nje mfethu bengisacela nje mfethu uintroduce ke mfethu yabo for abantu ke mhlawumbe nje singathi bayaqala ukubona mfethu ukuze bazi ukuthi ubani umhlonishwa yabo. Sinibona bafethu igama lami ngumhlonishwa. Umhlonishwa igama langempela njalo, it's not like a stage name or anything yabo. Igama langempela engaliphiwe ekhaya ngakadla mina isibongo, born and raised KZN. Yeah, ngizenzele hip hop nje mostly ngolimi vele lwasekhaya which isiZulu, asengiya eda kancane nesilungu kancane yaja so accommodate sonke umuntu yabo. Yeah. Hayi ngeke mfethu ngoba vele into esike siqale nje sifuna ukuqala ngayo vele la ukuthi sazi ukuthi ukhule kanjani ngesomthetho yabo, njengoba uthi ukhulele KZN, ukhulele kuphi na KZN, besinjani nje isimo ekhaya mfethu, mhlawumbe nizalwane bangaki yabo. Okay, mina khule sibathatha ekhaya right, sifike ubusiswa wami omdala owashona ngo2014 may so rest in peace. Bese kubi mina right, mase kubusiswa momncane yabo. So sikhule nje like any other normal family yabo nje, but ithama nalo lashiya ngo2014 so ngasala neoledi. So indlela engikhule ngayo nje mina ngathini mhlambe
khule nje nge-respect uma ngathiwa samapha yonke yabo ngikhule nge-respect so ngaleyo ndlela even mase kufike ku-music engwenzayo i-respect mase ngihlezi ngizama ukuthi nje lapha nalaphana ngikhombise ukuthi ngubani yabo lonto ngisuka kephi khona ngizo-understand ukuthi ngiyakephi yabo so ngicathi beku 2015 la ngiqale khona ngisino yazi after ukulalela mostly ingoma abazirapha ngesiZulu eradioweni kusabo yazi labantu basinika imessage but bayenza ngolimi labo lento leyo yabo so ngohlulwa yini mina mengikwazi angithi ngiyafunda eklasini ngilalele ngiphase ekugcineni so ngizoyistadisha lento le and of which there's not much to study about because vele indlela engikhule ngayo respect ngizoyi-apply kulento engifuna ukuyiqala official music yabo so sayiqala ke nje nama-G-dub ngaba ngi-2015 and so up until now we're preaching the same verse yabo ukuthi konke sikwenzayo nje kulele kwi-respect ngaleyo ndlela akukho la ungeke ungene khona yabo so manje ukhulele kiphi indawo ukhulele la eThekwini noma mhlawumbe ukhulele emakhaya khulele Umlazi kaDiko 13 right but sibe ngumuntu obevakasha phela komalume emakhaya eQopho eMzinto ngiyibona South Coast South Coast nje yeah so nje mangathiwa South Coast bisakhona kwi-HoodVsHood manje asukuyabhekana nenanda dale washuba uyazobhekana nenanda mfethu benjobe vele benza njena nje uyabona kwavele kwagijinywa nje lapha naye phela kwakwenzeke enye into lapha yabona kwakunzima neyami round angithatha kancane because ngayibuka iperformance yakho uJ Boda so ngabona ukuthi mikuthiwa nami ngiyenza kancane uzoyithatha iround yabo bese sigcina ngokuhlula so kumele ngiprepare even before size sifike best of which into engayenza vele ngoba phela vele lapha mozobheka kulama competition mfethu ku tight akusuke ngahlangene abantu kuhlangene umuntu vele nawe uthola ukuthi ubig indlela yakhe nawe ubig indlela yakho and especially abanye akwaziwana mfethu yabo sokulula ukuthi yabo ngempela uyithathe kancane nawe mhlambe nje mfethu ngingathi noma kuhlangene abantu ababheki but kumele uyi-respect opponent yabo because ungaya kwi-round nentwana eqalela stiye mhlawumbe ukubheklisha ifike ihlule because yona iprepayile wena uzama uprepare umdala egamini yabo lonto and then the time you lose i-round nathi sakhawatheka as a team yabo so kumele uyi-respect nje opponent ne-craft work yakho ukuthi angithatha kancane lento engiyenzayo so ke manje ukhula ke nje mhlambe obani ke mfethu we like inspiring you mfethu kuyona ihip hop noma mhlambe abantu ongathi nje ibona abakwenza ngempela nawe wabona ukuthi yazi lento mfethu ngiyayithanda nje yabo okay nami ngicathi mhlambe ngikhulumela umrap abaningi nami ngikhule ngilalela like abantu abanjengo Pro Kid DC Crew Sean G Mojapo yabo before ngize ngiunderstand ukuthi nami ngingayenza nje leyo ngiyabona phesheya yabo mhlawumbe mangathatha yedwa nje phesheya ngangimlalela ngasulula Chris but nga-inspire kakhulu laba abalana because ngibona benza ngolimi lwakho umuntu ngoba phela iyo vele into esiyidingayo mfethu ukuze manje uma uzothi uzoshiya abantu bakho mfethu uncamela ukuthi akuyozwa abantu bezizwe ngalo uyabona ukuthi ngesomthetho as much as ungabig kodwa uma ungekho big kubantu bakho mfethu hayi mina consider to big lapho mfethu ngicase kodwa noma kunjalo kodwa ke thina nje bese understand ukuthi na indlela and one day kuzokhanya yabo ngoba phela kumele kukhanye mfethu yabo ikasi rap mfethu I feel like mfethu wona music eSouth Africa mfethu ocindezelwe kakhulu masizokhuluma iqiniso yabo because ikasi rap bayayazi yabo mina even ngisho abasakaza ema radioweni they listen to kasi rap kodwa ayinikwa that exposure sekuyimanje la songazuthi kuyazanywa ukuthi isondezwe abafowethu bavele bathatha kwathiwa aba-underground nale underground akekho yaziyo uma sokhuluma iqiniso ukuthi u-underground ngobani yabo ukuze ube ngaphezulu uma ufuna ukuphuma underground uphuma kanjani akusinto esingathi siyayazi le into nje satshelwa nathi ukuthi hayi laba ba-underground yabo and sonke silinde ukuthi kuze kuphunywe kanti mhlawumbe iwona hip hop yethu leyo ngathothi ingabig ngaduma umhlaba wonke khona i-underground uma ukuthi
ila esibekwe khona yabo mina nje ngitshela iqiniso bengibuye ngihluleke ukuhlukanisa between ngi-understand mainstream ukuthi okay yonke into provided like even ubuka music video artist mainstream yabona say ku-investiwe yabo usuyahamba uya kule ndawo othi wena it's underground uthi uyafika kune-artist elishaya this mhlawumbe ingoma ecishe ifane neyaleli artist futhi mhlawumbe dope mhlawumbe ngempela emnandi ngaphezulu yakhe but cause kwahlukaniswa ngazi ba andakekho mfethu wazi yabona mina ngihlezi ngiwabuza ngisho ama-artist amaningi ukuthi yini eyenza ukuthi kuthiwa umuntu underground thinking kuza kulento yo yabo thina nje kahle kahle somthetho I feel like unomuntu mfethu ovele wathi yazini yabo lo mculo lo like ezit enasuvala because mawuzobheka lento ye-underground ikhona koJozi noma into yalawo ukuthi hayi kuthiwa igenge mfethu i-underground koJozi ngeke uzwe umuntu uzodlala eRedwin yabo adlale futhi ba rapper ngendlela efana even ngisho uPro Kid uma ngathiwa kuthiwa i-underground mhlawumbe indlela orapper ngayo uPro Kid kwangamela ukuthi kuthiwa mainstream yabo because exactly lento underground igenge lekuthiwa i-underground eyenza ngayo yabo ikona kodwa ikhona ngoba ikhona ngisho phesheya but it's different phesheya ngekuzo you can't tell mangama nje ama-artist underground neli commercial or le mainstream mangama nje la usosilimene emotala underground nele mainstream it's like awukho umehluko omkhulu kangaka kufana nathi la yabo thina sibukelane ngisibukane ngezinye indlela yabo mase ngiwa phambili mfethu like umuntu underground angayenza ihit ehlangene nomuntu ongathona we-mainstream yabo uthi angazi ukuthi what's blocking cha ayikho lento njengoba ngikutshela mina state of mind lento abantu abadlala ngathi because ngakhona ukuthi kuthiwe because manje yenza lento ukuthi ama-artist azafile sengazothi yazini ngifuna ukuphuma ku-underground ngifuna ukuphuma kanti ngalesikhathi uthi uyaphuma usushiya isound yakho usushiya yonke into mfethu le kwenza ube uwena yabo ngeke uzuwina espaceni ongasijwayele mfethu yabo uma ukuthi bona bathi underground ayidlalwe ekhosini ayidlalwe kuma-TV idlalwe bengenanhlambi iclean nje yabo futhi nakhona nenhlamba bayayisinka nje yaphesheya bayamdlala ilweni athi Faku mfethu okhosini bayicishe leyo party leyo yabo noma mhlawumbe isizulu esishuthi esiyinkingi mase ngithuka ngezizulu isizulu siyasinda isizulu sinaleyo nto leyo uyacabanga ukuthi ingoma yakho lotho tu ingoma yonke akusemnandi it's like impethu ngangingakwazi mina ukuhlukanisa mfethu kahle lakho umuntu methi mhlo asihlamba ngincoma sempesi leya khona ikasi rapper ekuthiwa mhlo like angeke ngisho ukuthi angiyona ikasi rap yabo because ngivele ngiyarapha ngezinto ezisekasi mhlawumbe sengaba isound ebass mhlawumbe ezohlukanisa so angeke ungathini kwi-event enamakasi rap ngingafike ngiperform nje ngikhuleke ngifike ngifithe inami so angikwazi ukuyihlukanisa kulabo bantu labo nami because nami ngwasekasi futhi ngihlezi ngikhuluma ngezinto ezenzeka ekasi yabo sekuyisound nje kuphela ngoba vele phela sixoxa zona mfethu mina ngiyakholelwa ngathi vele uma uyi-artist engathi ungaxoxa impilo yakho mfethu ungaxoxi fiction yabo because siyabona mfethu masosibhalela i-script ukuthi ayingathi oBruce Lee laba mfethu yabo ama-China lawa mfethu kusibhalele manje akusapholakala kuneke ngoba phela igenge mfethu igcina ngempela isibhala mfethu into lento eyenza ukuthi uzubone kuba nama trend kuma social network kuthiwa ikasi rapper set yabo leyo nto leyo bakwenza ngazi ukuthi manje hayi amakasi rapper nokusho nje into engekho kadayi umusic culture mfethu izokhula mfethu iculture and I feel like mfethu even ngisho igenge mfethu imali izoyithola mfethu igenge le mali eyifunayo ngawo lo music as long as nje sizokwazi ukuthi sibe nendlela mfethu umusic othengeka ngayo owenziwa ngayo because lo music uyathandwa kodwa abantu bawusenda ngama bluetooth yabo umuntu uyayifaka into online angafuni ukuyistreama afuna ukuyidownload ayicele ku WhatsApp bese uthi usupostile link ngicela ungisendela ku WhatsApp yabo right ke laba abafuna ukupostela ku WhatsApp yibo laba kumele bayikhokhele impela umuntu unika u50 mfethu umphushele because igenge yasho ukuthi iyasebenza nangaleyo method mfethu umuntu uzomsendela nje wonke
at least wazi ukuthi ukhokhile mfethu because awukwazi phela music uyabiza ukurecorda ukubhala isikhathi osifakwayo kulento yabona into ngeke mfethu le uyitrade ngalutho kahle yabo nje kulisa kulelo phoze yabo nami ngine EP i-unsigned ayikho online so ngiyangidayisa nge-WhatsApp or nge-email ufike nje WhatsApp usasinamba ungifakele u50 ngikusendele ingoma WhatsApp or kusendele ku-email unginikeze u50 sihlangane sihlukane yabo umuntu awudlale nawo music ngoba phela yiyo ngesomthetho mfethu into ekumele si understand sizovuswa ithina mfethu yabo because abantu esibaculela uma uzobheka ithina yonke into uma singaqala si understand nathi ukuthi kumele kubhenefithe ndawo zombili even because nathi abantu futhi kuze sibe fair because ekugcineni akumina ngikholelwe ukutheni ukufair futhi ukuthi ngilalele into yakhe iproject yakhe ingiphilisa mfethu ngisize kwezinye izinto because lo music siulalela ngisho sisebenze ema office siulalela sihamba endleleni uyabo mangathiwa ukho mfethu ngabe leso sikhala siyabonakala uyabo njoba sikwenza lokho kushuthi uyasiza kwathina mfethu uyabo music futhi spiritually ke mfethu futhi ekugcineni yabo ngiyakholelwa mina khona kuloko so manje kumele ama artist ethu ngampela sikwazi nathi ukwakha iindustry mfethu singakuyolamba egoli ukuze uphumelele mfethu sikwazi ukuphumelela nje uyihlalele ekhaya mfethu wenza njoba kwenzeka mfethu yonke indawo akhule nama studios emalokishini because imali uma ingena quality izonyuka yabo ngeke usadinga ngisho ukugibela uze town uzo record studio esiyi quality because uzobe khona umuntu oshaya ngasemi equipment yonke into ekasi yabo iyona nento ezokhulisa iculture ngesomthetho yabo because mina ngikholelwa kakhulu kuloko mfethu I feel like it's one of my missions mfethu nje ngiyoba ngila eThekwini mfethu to make sure mfethu ukuthi ikasi rap mfethu iba lapha phezulu yabo noma nje ngithi KZN hip hop nje mfethu because KZN hip hop ayifaka si rap kuphela KZN hip hop ihlukile kwayona yonke into so ke manje ke wena nje baduthi uqalela ngo2015 uke waba mhlawumbe party ye crew noma were you always just flying solo? No, actually it's 2005 yo dad yeah 2005 nje I think wona nyaka sangathi namajita cause kahle besiba u3 right in fact laba bawu2 basebeqalile behlanganisa something mina ngafika sebeqalile ukuhlanganisa but in that same year so kwathi mengifika wena ehlanganisa abahlanganisa ngabathi sinami ngiyahlanganisa kwathi uhamba ulanda into yakho ibhalile ngihamba ngoyilanda afike ngabashayela ibave bahlayi la sahlangana khona ke sibiza ngepeace of mind si group lapho kuyimina ku ma ice ayanda ngubani ku Sandile ngithi SDL Sandile ngithi ya sibiza ngepeace of mind lapho singako ibhali lento ngisho ukuthi nje sesilalela nje sizwe ukuthi ha I think sasilalela iDYR because hip hop engayidlala kwiDYR yona le yasekasi le rap ezulu le yabo so silalela khona and I think nje one day nje kwavele kwathi nje no singayenza nathi lento lena soqala ke sabhala from then yabo mhlawumbe ukhona umsebenzeni ke na ukhipho khona online nanukhiphila ngalesa sikhathi ya ukhona kodwa awungekho online because ngalesa sikhathi ayikusama bluetooth sasidayisa ama CD akusama CD sasifike nje senza ama copy lapha kuphona sambe wadayisa ama CD ngo50 so sifike sithenge yabo nje indlela kudala was like bra yabo uthenga nje idisk MC emhlophe uthenga nepaper uhamba uwenza ama copy uright lento ngeniro le urice wa rice wonke uhamba uyawadayisa workshop or umuntu efunayo yafika afikele kwena afika ithenge thina yila kade imthepho ebesifika khona because thina emakhaya mfethu ngeke ngiqamba manga hayi thina emakhaya bekufika imthepho mfethu yabo nje emakhaya thina bekufika isizoyisendelwa ngebluetooth usakuthiwa izwile mfethu ingoma kabani uyacabanga because indlela yokurecorda yayingafani namanje kwakunzima ukuthi ube nengoma nje kugodwa nje lokho abo babengabaningi abantu abakwazi even ukuyenza ibeat so ama resources nje angafani namanje because sarephela uTupac ngaleza ikhakho la ibeat kaTupac urepheza kwayo yabo yakhumbula nje ngisafunda eGanges because ngafunda eGanges ngangaperform ingoma ka Eminem ethi khona imbathe
my name is Va, my name is Va. Oh. Take Slim Shady. Ayishayo okay. Hey, la beat ya crazy Ikhala. le. Ya crazy ke la beat le. And the bank accommodates because it's a multiracial school. So ingoma in English. Angisikhathi ngiperforma ngibona irespond abantu abo it's a good feeling kumina. It's like I feel like still ngisagcina iculture nami even though ngirapper ukuqala ingoma yomuntu wesibili ngirapper ngeEnglish yabo but still yabo nje responding ngitholayo yangakha nami from that day. And the delivery phela ngoba yophela iyona into ebalekile. And umuthi uyalalela ingoma ezikanjana azisheshi yabo so it's like ngisang accommodate nje style so ukuthi yonke into ngingayirash mangiyenza yabo nje ngenze nje ngeflow right ngisho nganginika ibeat esheshayo ngizokwazi somehow ukuzi accommodate mina ukuthi no ngeke ngize ya ngoba phela ngayizwa ukuthi hip hop yakho awudlile ngokuthi kumele uzosheshe kodwa nje futhi hayi kwenziwa short kuyaqikelelwa mfethu yabo ukuthi yonke into ihamba ngandlela so ke manje ke kuphusheni kwenu ke negenge uqale nini mhlawumbe ukuba solo uma ukuthi ngoba phela 2025 yeah that's like a long time so masiphusha abo umukhula mfethu kuba nama responsibilities yabo mhlawumbe umunye uthola isipani mhlawumbe umunye yabo uthothi saphela siyarepa but yabo nje ubukhathali nje yabo nje especially into mayingakhokhi mfethu ngoba phela ngaleza ikhathi into talent belikhona kodwa indlela ekwenza imali ezibincane but manje abantu bayayithanda bethi into esenzayo ngeke uvele usuke nje uyekela into ethandwa abantu yabo so saphusha sakhipha iproject ngo2009 noma ice usandile wayengekho kuleyo project lo munye wesithathu njengoba siyi peace of mind sekuMhlonishwa noma ice right sakhipha umbhikisho wama rapper under uMHLONISHWA zonke ingoma nje ziproduce uMHLONISHWA ngoba uMHLONISHWA mfethu indima ayidlalile mfethu for hip hop and into engithanda kakhulu ngopho uthi wa understand ukuthi nathi njengoba kuMhlonishwa noma ice nasizela ngestyle sethu saze sathi amahlala lines because it's akuwona ama punchlines but it's just that sense of humor nje olayini yabo nje ulayini nje just ulayini nje unormal yabo so naye menza ama beats like wangenza ama beats like khona uShon G la eMajapho so anathi zange size ngokuthi ufuna ukusounda almost cishe njengaye khona so accommodate wonke umuntu asafika nje nasithina nje sihlekisela naye wathola isound exactly ezomesha lento yethu le phela umuntu umbona lapho uthuntswephu mfethu bavele wahlangana nje kalula wa understand naye saphusha ngo I think mhlambe it was like what 2012 mhlambe mfethu 2012 sasesingasaspan like sasesingasekho suspend isikhathi esiningi nopho yabo but sasebenzisana through even namanje yabo but ukuthi nje phela ukuhamba kwesikhathi yabo nokushintsha kwezinto nama responsibilities njengoba ngithi yabo nami ngathola isipane nje saphusha namanje ngathi shithi isikhathi estudio sesiyaphela yabo siyancipha vele lapha siyancipha ngo2012 ngavula egaragerecords kusho nami ekhaya nami ekhaya kunegarage like so ngangenzela khona music so ngasangavela ngabiza ngeGarageRecords indawo engisebenzela kuyona bafika ke abantu becela ngiba recordise ngathi it's fine angiba accommodate abantu bangaphandle sirecord but ngoba ugesi uyimali so recordisa ngemali kanti inhloso bengakona kodwa lokho but manje kumele ikhanye igcineni yabo plus phela into kumele irana mfethu and ngirecordisa ngo50 uyabona to cheap futhi ngakhona reasonable mfethu R50 ifika into anazo recorda futhi ngangistrict kakhulu ukuthi angamfuni umuntu oyitshela ukuthi uyazi noma umdala yabo because manje ngizokutshela ukuthi ngicela ungayithuki inhlamba ukuthi yakhe ingoma mina ngiya-advise plus musuka inhlamba uzozwakala endlini and so leyo nto leyo ngangihlezi ngi-strict kuyona into naza kukhula nayo singi-apply leya respect le ngaqala ngayo nami yabo so sa recorder from 2012 segarage 2014 ngakhipha i-album yami yokuqala under lona igarage but sayiproduce intwana ezazihlukahlukene ezazifika zengivakashele egarage yabo igama la indlela kaMhlonishwa igama la leyo project ikhona nje audio make yaphusha right igama la kaMhlonishwa indlela kaMhlonishwa indlela kaMhlonishwa igama la nje indlela kaMhlonishwa right and then
saqhubeka saphusha namajita so amasipusha kunamajita angaculi obviously so amajita angaculi amanye somunye mhlawumbe uphethe icamera omunye mhlawumbe usibhekela ukusa kepha ama competitions wangibhekela kunomunye umfethu kuthiwa siyabonga West wayengibhekela ukuthi hayibo kune event kanje and kunama prizes yabo la nje lokho hustlish wangitholela islot sekwenye competition ekwakuthiwa F Inc ise Blue Lagoon safike sayingenela competition sayiwin yabo the following year waphinde wangitshela wathi kunenye i-event ebase la kudlala khona i-cricket la nje is it Kingsmith Kings Park la ngasemapit ila ngasemapit ngiyayibona yeah so kwaba ne event khona kuthiwa i-pop box sayingenela i-pop box ayiwina naye so it's progress. It's not like you've made it. It's progress. Yeah, you say all the times it's like izinto nje ziloko zenzeka kancane. Oh, ngawo 2013 shuthi siyaphusha ingoma on Facebook. And luckily wayizwa Sjava ingoma and mayizwa ingoma umuntu ongenawo ukuthi aziphakamise yabo always showing appreciation yomunye umuntu. I posting ngoma Sjava wa Twitter and for that I think it was 2019 emva kwalokho nje mfethu 2019 kwakuzoba ne one night with Sjava Pretoria eyokuqala nqa I think wayisase ambitious leyokuqala nqa bese ngasole invite yokuya kuyona leyo one night so abantu abaningi behlezi bebuza usemhlo hamba wayegoli sasithini story abanye babengazi ukuthi ngahamba kanjani yabo abanye babetshela ukuthi hayi finally made it ngoba vele ku music into ejenende lena and umuntu mengijabulela bese omunye nje usazi lokho namanje yabo lo but thanks to you for giving me opportunity ukuthi ngibreak it down ngibatshele abantu ukuthi what really happened yabo okuya kwami egoli njengoba kuzoba ne one night ka Sjava so ngaya ngumuntu owaye invite kuyona one night so mangifika khona bengifike ngo-October bizoba angisakhumbuli kahle ama dates but bizoba nje right after i-Durban July usho ukuthi nje kulomunye half onyaka ngawo 2019 yeah bangifika khona bese ngafika kwamnandi ngalendlela ukuthi ngitshese ngahlala ngaze ngabuya next year ngo January 1 ya ngabuya ngokuhlukana unyaka ya wakuhlukana unyaka lapho ya wakuhlukana unyaka cause ngikhumbula ukuthi sabuya saya kwi Fat Durban Rocks nabona uSemo base bangiletha la edladleni base bayahamba so throughout all this time ngihlele Jozi ngihlele ngiyaconnecta namajita ngihlele no Anzo la ngihlele no Sense ngiyaphushwa bese kuyahlanganiswa and kwaku experience a blind for mina because sometimes ngithola irespect nami because of abantu engangisuke ngihleli nabo ngiseJozi yabo lo nto le umuntu anginikeze nje lawo yabo nje lokho even namanje peso ngisayithola leya respect I think it was because of isikhathi engaspenda eGoli but nakhona ngihleli nabantu aba very welcoming yabo lo nto le and so kwakwangi inspire lokho kunengoma nje engayibhala ngile eJozi plus ngeke ungabhala phela eGoli inspiration ayileki ngoma engayibhala le eJozi peso nje mhlambe kunenye ingoma kuthiwa uCasino but leyo ngoma ngizoyifaka kwi-album engicasa ngizoyikhipha ngonyaka ozayo so ngesikhathi nje sikhona ngalesi sihlezi isikhathi siningi sidlala amaphepha and kwafika nje idea khona wathi ngisho ukuthi ubani khona wathi bezo how azizake sabhala ingoma I mean sake sakhuluma ngosobhala ingoma ekhuluma ngoCasino yebo mina ngaphakathi ngasho ukuthi ha into blind kanje so bese awona ngihlezi ngicangi yibo ngayi ingoma kanjani nje leyo so basi ngagcina ngikwazile ukuyibhala ngaze ngayiqeda nje mfethu sekusele ukuthi ngithole
the right instrumental for yona ukuthi accommodate nje ngingabi sengiyenzela nje yabo so ngihlezi ngiwacela ama beats ko producer but angani mina ungawazi ukuchaza ukuthi ngifuna ibeat kanjani yabo hayi ukuthi okunye ngize kube ngcono umuntu uma unaye vele eduze ngoba phela nabo producer bambalwa mfethu abakwazi ukuthi bakubone ukuthi yini oyidinga because bakhona o producer yabo laba asebene experience bakubona nje ufika ukuthi ayidona ngamfanela yabo umuntu akukhiphele exactly into ofuna ukuyizwa yabo khona intwana mina ngine project engikhiphela last month ngaposta nje ku Facebook ngithi mina ngibengidinga ibeat for lento le I think la ntwana ya understand because yangashiyana number ngase ngiyabheka WhatsApp ongisendeleni mengithi nje ngiyadlala ngeza nje nginga-open ne-minute uthi yona hanofana bese Prince Mqadi lo King P shout out to King P uhlala kuphi yena King P I'm not sure njengoba ngisho ukuthi ngaposta ku Facebook ngimazela nje ku Facebook yena I'm sure uyangazi yena as uMHLONISHWA yabo but yena shuthi nje wavele wa understand style because ibeat engangilifuna it was like a love song beat because ngangifuna ukubhalela amaqhabethwini ingoma yona vele iyona le ngiproduce engenze ngayo mina ngeke ngayizwa ukuthi le beat yasho mfethu wavele nje first time ngishaw play ngathi how ndoda ngiyabonga hayi ngeke ngayizwa phela hayi ngeke amachita mfethu ayaphusha mfethu and italent la ubona khona ngempela ukuthi italent mfethu liningi mfethu everywhere mfethu lana into ebalekile ikhona ukuthi akubanjiswaneni mfethu yabo akubanjiswaneni umuntu mhlambe kwi art designing or whatever khuluma phela naye khona ezokwenzela into nawe uqhubeke kanjalo phela business ekugcineni but kumele wazi ukuthi uzothola nawe recognition for uyabo leyo nto leyo so asikho isidingo sokuthi ube stingy because sometimes kumele uyenze ifavor because leyo nto leyo izokwenza ukuthi one day ibuye sekuyinto engaka yabo enkulu ngoba nayo le project lo isho ukuthi usanda kuyikhipha last month ngiyafuna nje sidiscuss mfethu si break it down nakhona ingoma ezikhona nje from ekuqaleni mfethu uze kuyofika egcineni ukuze umuntu athi uma efika vele afikazi ukuthi ulindeleni mfethu yabo yawulindeleni igama layo 26 July kushuthi ni birthday yakho 26 birthday yami so ngabo June I was just ngangicabanga nje ukuthi yazi birthday yami like normally maku birthday yakho when you receive ama gift from abantu so acanga ukuthi no yazi ukuthi vele ngiba gift abantu the only thing engikwazi ukuyenza because iyona into enginayo yabo which music so ngase ngaplan ukuthi no even amajita ngiwatshela ngilongisasa ngokuthi surprise drop kanti kumele ngiwatshele khona bezongisiza ngiyalaza lethu sayibo kumele ngiwatshele lamajita abaseduze kwami abangisizayo so ngaqamba amagama for yona like ingoma vele ezinye zazo ngase ngivele nginazo emqondweni but iqwabethweni I think iyona kuphela ingoma engayibhala in a space of mhlambe a few weeks ukuthi nje ngi-add khona yabo kuyona iproject since ngidecide ukuthi no ngizoyikhipha iproject ngo-26 July yabo so sayiplana yena amajita shout out to khona umjita ekuthiwa Sipho Mjita owase Umlazi Trap Playboy Entertainment eMlazi uyena umjita ongisizile ukuthi ngiyirekhode yonke lemsebenzi bese ngifike bese kuyena sineke sakhe yonke into shout out to him bese wangimixela wangimasterishela nabantu abayiproduceile because this time akufananga ne-unsigned yayiproduce all skills zonke ingoma zonke they produce umuntu oyedwa produce umuntu oyi-one skills shout out to skills oyitshala imfeso but this time ngikwazile ukuthi ngi-accommodate abanye abantu abahlukile for example kunengoma track 1 igama lami ibhasi igama lami ibhasi produce uDJ Bo wase exclusive uhlala eMlazi kaIngi amazi ku DJ Bo shout out to him for umproducer nayo leya ngoma yayikade vele kuyinto ekade ngayibhala because vele ikhuluma ngegama layo yilo wayiperforma futhi yona ngayiperforma yes ku HoodVsHood yona ngakhila ngayo ngafanga ngipheze ngisha amabhodi lethaba la performance yona siyangisiza kahle kuyi round yami ukuthi kube nje into ngisake ngikhale namanje futhi ngendlela isound yenzeka ngayo because nami kwathi
ngathi ngirecorda lana ngakhohlwa ukwehlisa isound manje mawushoot live performance funeka ukwehlisa isound ukuze uzokwazi ukuyicontrol ukuthi izwakale kahle manje avele ya record isound ephezulu and yayibisancipha ke isound mayiphezulu kodwa yazwakala kodwa kancane siyazwakala yabo yona iyazwakala ukuthi phela ngaqhama kahle futhi ngakhala ngale ya performance because manje yabona yabo nje ngisakhala even now manje because ngisho ngiyiposta ngakhala ngathi the project ukuthi ngiyayiposta kodwa but pheze khona leyo nto le nawe ukuthi phela nje bashootha nathi futhi ama perfectionist besithanda into ihlezi iqondile futhi ulivele amshow umuntu usazoyithola vele futhi yabo usazophinda nje futhi kube khona vele lesibili ingoma ke yona okay lesibili qobethwini angazi I thinking isikhathi esiningi yabo uSjava makhiphe album ngibuka abantu collaborate nabo yabo so obviously if last Java like okwakhe ngizokwazi like mhlawumbe sengilalela ngisho like ngizokwazi ngizokubamba manje ngomqondo ngizingicreme ngisho ucreme but mekhona omunye umuntu okhona kwingoma so isikhathi sami ngidedicatela yena kuphela so nje mengilalele like khona yabo nje isoka yabo so ngiyabona isoka la hamba nama-cuties nomzukulu mfethu yabo so yazi bese honestly ngaqala lapho looks like there's lava bese yabo ngacula khona ubhekhaya kamnandi yabo was like so ngilalele ngomsayini no hambe nge-Instagram ngithi ngiyabuka yazi phela thina samasoka kodwa ayishi manje yabo hayi ukuthi zabuzi like nje sometimes nje kumnandi first to play around with your talent yabo ngendlela positive yabo asano laba azi babhalela ingoma laba post isithombe on Facebook khona singe isithombe sabo nje esidla ngithi sicela ngiphi beats because mina ngiyenza beats mina angikwazi ukuproduce but ngiyakwazi ukurecord umuntu but mixing and mastering nokwenza beats angikwazi yawo phela ngoba phela enye into leyo kahle ngisho uyawazi uFL Studio inabanikazi bayo ngisho uyawazi uFL Studio akusho ukuthi beats uyakwazi ukuyenza ungawazi usuke phansi uphume phezulu kodwa kusho futhi kumele ibalance ngavele nje kube nje into ekhalayo ngoba sisihlanjene yabo so ngacela ke ukuthi bangenzele instrumental because nginento engifuna ukuyikhipha la kangazi nona ukuthi ngangifuna ukuthini ngashiya inamba ye WhatsApp first person usandile emqadi wangisendela leyo instrumental ngasithi ngiyidlala iyona ngqo same time ngawubonga nokubonga sengiqale ngokubhala abuyela kiyethi ngeke ndoda ifire ndoda usuright bangisendela abanye ngisazobuyela kubona ngisho ukuthi kodwa I think kula amanye engawasebenzisanga right it's just that angiwasebenzisanga for into engifuna ukuyisebenzisa but ngisazowasebenzisa because awana nkinga so nje bangadikibala abantu ngoba phela vele ngesomthetho mfethu kwawena umuntu osuke ufuna uyayizwa mfethu into ekuyiyona yabo uyayizwa into ukuthi ngidlala ngomuntu ngithi mina hayi iyona no mtshele nomuntu usiphi imnandi but ayiyona into ade ngiyifuna kanjalo ngibe honest nami bese ngayibhala ingoma so ngiyabona nje uma ngibhala ngafaka ilist osinayo noma ngingako-decide ukuthi sizoyifaka iproject kodwa sengithikile ukuthi at least sengirekhodile ngayiqeda track 2 loyo right leyo ngoma-ke bese njengoba isiphumile iproject bese bangenzela ngisho ivideo bese osisi kodwa kwavele oyedwa manje ngokwazi ukubahlukanisa kahle ngoba mina ngiyakuzwa nasegumeni ukuthi hayi noma uyiwele yabo hayi lo mncane so ngisho ngikhuluma nomdala but ngisuke ngingazi uzubona kanjani uvithi umdala ngibani ukuthi phela amawele kuthiwa aqalwa kanjani thina iphela idala lelincane no because I think ukhona mhlawumbe umdala kunomunye yabo ukuthi mina yabo le ngoma ngiyazi omunye umuntu mhlawumbe oyitshesi mhlawumbe ngifuna ukwenza into like but just doing it for fun no recognize appreciation fethi ibalekile futhi wayo nabantu abenza kahle mele banconywe so I had to control itone yevoice mangirecorda ngicontrol no line yabo ngabe ngathi mhlambe ngibukisa ngelinye artist or I'm making fun of ngangafuna ukuthi kusound kanjalo but nje just ukuthi bayi welcome nayo kamnandi. Unfortunately
bayizwe ingoma wangenzela ivideo njengoba ngisho angazi noma lo uVG noma ubani ongenzeli but bangenzela kodwa bangenzela ivideo ngabonga mfethu angilandela na ku Instagram so sa connect abo ngaleyo ndlela yabo and hopefully ngisazoke ngiperforme live bekhona nabo one of the ngesofika mfethu isikhathi ngoba phela ngokutshela futhi mfethu ufika uzoshosa hayi khulileka mfethu khulileka sesidlulela kusho kwesingangamayi kwesithathu ngoba ngifuna nje sikhulume ngazo zonke mfethu Mexican chick nayo angibhalanga cause sengidecide ukuthi ngizoyenza iproject but ingoma bekade khona ngilinde ukuthi nje ngithole isikhathi sokuthi ngenze iproject mhlawumbe noma ialbum fortunately ngase ngadecide ukwenza iproject nge26 ngase ngathi no kumele ngi-include khona ibeat la khona lishawe uWanda uWanda produce ingoma ezu3 kuyona le EP le ezinye ngisazo highlights futhi but nje Mexican chick iyona khona kune dialogue engishayayo lapha part nengoma kuyona leyo dialogue ngisuka ngikhuluma noTiyo shout out to Tiyo for ukungisiza ukuthi ihlangane nje kahle ingoma nje ibe solid nje of which leyana muyilalele storyline esine sikahle siyaqhubeka but kusi angisafuni manje ukuba rob abantu yabo ngifuna ukuthi on my next projects or mhlambe whatever ngikwazi ukuqhubeka ku part 2 from ukusikwenzakaleni ku part 1 okay futhi ay interesting ke naleyo nto futhi yabadonsa abantu njoba sengiphindele emuva nje sengiya kumuntu wami khona into ekumele yenzeke stand somehow just ukuthi ingoma iqhubeke ibe interesting yabo track 3 lo mase kuthi u track 4 is skits so it was just like ngangiperforma ICC we one night ya Sjava ngiyayibona ngasibe sekuyesibili leyo ICC but it was the first night because kwabana ama nights abusuku yeah uyile kade seyiphushela yena manje engasekho ambitious and laphana so into engayenza ngaconverse nje ilo ivideo yeperformance ngayenza yayi audio because uyezwa ngokuthi mengabidlala kunabantu kune crowd you can tell ukuthi it's a live performance and ngacishe ngaperforma that day ngasizo anzo mfethu wayekade vele shilo ujama ukuthi kuzoba necipher but yathi sizophela ishow I think because of time kwase singaseke isikhathi awungasi mengimene wanze ngeke mhloyo lento dale ithe kuzoba nesafa samsoyizwe ithini ngathi nani wathi hayi mina ngiperformile wena wawuperformi ngasho ngathi bright lizo yakho mfethu sahamba sakujama backstage samfethu wamtshela wanthi manje sijame ziphi point lapho mfethu khona mina uBeast uAnzo khona umunye athi kuthiwa weza ushaya umaskandi bese kuba yena uJames bo 5 hours akhaya ngabona senginikwe imic awanganiwe wagijima la lapha kulela verse mfethu hayi wagijima but honestly speaking mfethu mina abo mekhala drum like bese kwesibili ngiperforma kwi-band ngendlela elikhala ngayo drum ngangeke ngikwazi ukungena mfethu ngangeke ngikwazi ukungena but fortunately ke ngangime nomuntu ongiunderstandayo istyle sami noma isound yami uSjava wayela eceleni because ngase sengena wavele wayitshela iband wathi man iceleni yehliseni okusho ukuthi ingabisashaya because ayishaya kakhulu mfethu ayishaya kakhulu yazi bese kwavele kwathuleka even ama lights because ama lights ayikhanya vele kwathulila kwakhanya nje kanye kanje kangabe sablinka kanje necilongo la ngasashaya namanye ama drama ngasashaya vele nje kwavele kwakhala bese into emnandi kanjani ngoba phela ngayize indlela ohamba ngayo mfethu ukuthi hayi isuke ngazuthi into kade rehearsal ngajabulana into engiyibhalile mpese yavele yahlangana nento eyenzakala ngaleso sikhathi because online bami bokuqala was like fike ngangena ngagiya ngakhandelwa ibeat ngapikwa so it was like le beat ekhandwa manje vele kwakhandwa ibeat wapikwa uMhlonishwa wathi nama ngisiyena uMakoya ngiyarapha kunekable nengibukela kuyona khona noSjava la bese like uLand babelandelana kanjalo bese kwangasi ngiyaphupha ndoda ibumpe mfethu epic mfethu la performance mfethu epic kakhulu mfethu because mina ngayibona performance endinayo futhi ngiyizwile track understand usiyona ngiyayizwa futhi nani
nani track ukuthi hayi yona mfethu. I was grateful kanjani for Anzu ukuthi athathe the initiative ukuthi azame ukuthi besinami nge-stage because babesakhona abantu bese bangibona abantu abanye bengijabulela ngisho ukuthi yo hayi ngisho kwakhona inhlolo uyayizwa nje indlela echaza ngayo lapha ukuthi iyayizwa vele lento vele yabo iyayizwa vele ukuthi iyona. So it was magical nje shout out mfethu. Hayi amajita mfethu yabothi abantu abaphumelelayo mfethu akusiba abantu abavalele abanye abantu ngaphandle ngasomthetho. Yabo angithi leyo nto inhliziyo yomuntu ngasikhathi ngasikhathi ugiver uyabo receive so much. I think ufuthi receive more than okugivile wena yabo. So nje bekumele ngifake ile project as author ngi-include nje yabo nje ngeke isale, it was too special. Yeah kakhulu mfethu kakhulu and futhi hayi nayo iyahamba ngiyayibona nathi abantu baye enjoy kwakhona vele. It's like ingoma ngathi ingoma nje ephelele mfethu yabo. Ngaphela yibo ubuciko mfethu yabo la eNatal mina mfethu ubuciko bethu bafethu ayayifila ngathi deep kakhulu mfethu ubuciko bethu ngeke abantu baze ba understand ngoba ngisho kwalona igoli libalanceswe yibo kahle kahle abantu bala KZN. Yeah most ama artists amakhulu ba originate cases and that's a proven facts even ama soccer players mostly yeah then ke landelayo ke lapho okay ubu 4 skits and then 5 small wangasekhaya. Okay small wangasekhaya small wangasekhaya 5 kolube amshawa phela bafuna nanokuza ukuthi ubani lo small lo. Okay yeah wona sometimes mu artist kumele ukujabulele lokho cause you get to express ngendlela omunye umuntu angakwazi ukuexpressa ngayo yeah but ukuhloniphisa yona nje iconcept engoma vele ingane yentombazane misancane isuke isancane and akumele uthathe advantage yalokho ngoba wena umdala yabo. But kule case le ngoma le ngisuke ngingakhuluma umuntu omncane kakhulu hayi sikhuluma umuntu omncane kunami kodwa cha phela ukuthi abantu base ba understand ukuthi umuntu okhuluma ukuthi mncane usho ukuthi under age kanti phela usho ukuthi under age mfethu yabo. Mina lo ngikhuluma nayo una 18 ayo basuthi hayi kodwa naye umngane wakho uyangitshela ukuthi uyayishaya naye nayo inkinga bese nayo uyangivezela yena small ukuthi uyayishaya uphinde ngizotshelwa nawo umngane wakhe. So it's like ngathi ngidlala kancane so that's why umulalele ngoma ngaze ngagcina ngithe okay ke asithandane ngiyathembisa ngeke ngikulahle. Kodwa ngakuveza futhi nokuthi ngeke size sigange because like kumnandi nje ukubloma naye siblome nje even makuphuma isikole ngimhlangabeze kodwa kumele ngivele ngakubo because ngimdala sibazo thina omakhelwane abanye yabo. And ekasi mfethu into esiphila kahle kahle ekasi njalo mfethu akukhona futhi uxoxa istory sikhuluma ngento abangayazi abantu yabo. So mina futhi egcineni angifuni ukubuya njengomuntu omumo because angithi manje njengoba ngenza music ngilalelwa yona wonke umuntu ngilalela abantu abadala izingane so kumele njalo into engiyikhulumayo egcineni ibe ne-lesson yabo or inga discriminate anyone. So that's why ngimention ukuthi ngizomlinda azaqeda isikole akho lutho engathi engayenza mhlambe ezomxabanisa nabazali whoever or guidance yakhe yabo. So nje kokudlula nje entweni eyenzakalayo nje kufana nokubekisa kahle kahle uthi uthi ingane utshethayo wena ngiyakubekisa wena uma sumdala ngoba uzongabekisi kanti umzali wayo engane ubuka wena indlela oziphatha ngayo asho ngenhliziyo ukuthi ingane yami nje iziganele umfana wakabani ngoba phela vele kubani besimama mfethu nabantu besilisa ngesomthethina ngisho abantu abazizala mfethu babeshena ngo20 years vele igap ihlezi ikhona vele kahle kahle ngesomthetho into esingeke siyibalekele because ngisho ukuguga sigugi ngendlela efanayo yabo. Awunqeni uthi umuntu uthothi umuntu bashena ngo15 years othi mawubabuka ngeke uzubone umehluko ubone ngathi age group eyodwa yabo uthi siba wontanga kanti lutho yabo iproducer ubani ke yona. Okay yona uSmolanga ngasekhaya na uproducer uWanda. So ingoma yesibili le eproducer uWanda kwi project uWanda seHonche Productions KT shout out to him yabo.
And then shusime sekuba ucingo lami utrack 6 loyo ucingo lami mfethu vele yangikhumbuze yami ifoni mfethu ayekho umuntu ongakaze aphathe stress efoni mfethu hayi futhi ifoni mfethu ifoni yabona bala mfethu I feel like ngathi baningi abantu abarelate ngoba ugcina uyi-understand nawe ukuthi omunye umuntu usesayithinta umthetho ungayithinti kanjalo uyayazi ithintwaphi Angase mubhedelwa iTV uyazi ukuthi ba iba right yabo hayi futhi into yakho ngeke ungayazi phethe into yakho yabo ngazi ukuthi vele icommunication ikhona ngendlela because nisesenazana nawe angithi ila qhamuka khona online because ngiyancanga ukuthi awumagine kuthiwa iyakhuluma ke ifoni ke yini ngikhuluma ngayo yabo so one day mpeso ngikathi ngiseJozi ngo2019 tshele nje true story sasikade siyolanda ngangihamba no bekuyimina Sjava uSensei no Datlem uDatlem uDJ uDJ kaSjava yabo Datlem uthi so siyapi sasikade siyolanda amiFaku ukuyi studio but mina ngangingazi mina kodwa ngangazi ukuthi khona umuntu osodlula semlandi somewhere so ngiyabonga nje sifika la kule ndawo le ngiyabuka lo sisi lo angena hlale la ngihleli ngiphambili yabo ebhasini nje la udriver angena hlale nje la tshetse mfethu indlela yonke suka la simsasekhona segarage angazi mina ukuthi sihamba noAmiFaku kodwa ngiyambona lo sisi ongena la yabo hayi bangisingene egarage angena amajita athenga angene ngaphakathi abathenge something yabo thenga ama cold drinks siyaxoxa nje wasixoxa yabona sibona kanje yabona njengoba ngihlenje ihlale nula nje imba kwehlala siyaxoxa sikhuluma ngomusic sikhuluma nje ngokuthi hey sometimes abantu they expect so much from you because bekubona ushuthe nomuntu omkhulu yabona nami ngikhuluma ngathi yazi mina ngize ngibe namahloni kusho mina siminingi ngibe namahloni ngisho ukucela something mhlawumbe komunye umuntu noma kamakhelwane because ba expect ukuthi mhlambe nginqene ngisho ucela ushukela because ba expect ukuthi nginawo because bake bangibona ku Facebook yabo mhlambe ngiperforma noma ngime nomuntu omkhulu yabo lo so sikhuluma ngaleyo topic ukuthi asazi abantu bo understand kusinjena mifike ngakupha bana eyo kuyakikizwa so this was the topic yabo ngize ngi-introduce kahle ukuthi awuyazi sesixoxa ngako silinda abantu phela bangathi mina singumhlonishwa bese ngiyarepera nje bese yabo ase mina ngoAmiFaku yabo angikakozwa kahle cabanga bese ngisubani AmiFaku angamkhombisa kodwa ukuthi bengazi mhlawumbe mase ibuka le broadcast uzosho wena ngangakhombisa ukuthi bethu kumele ngabe kade ngirecognizeile face because sayibo lapho AmiFaku mfethu engiyifeni bro ukukhulu kunaloko so sangena ke ebhasini sahamba saya studio yabo so masifika ke studio nje kunaleso sikhathi sokuthi nje ushawa umoya mhlambe kwibalcony yabo mesifika studio mina uNusem nayo AmiFaku so yangibuza yarapper so ongidropela vela punchlines yabo kusho athi uNusem umshayela ucingo lami so uNusem uyalazi ucingo lami because ngaye ngamsendela like into erough engirecordile wathi umshayela ucingo lami asa okay ngikhipha ibeat ngibe ngala iPhone engalishanga ngarapper yo like she was so impressed so angazi noma usayikhumbula yini leyo moment yabo so yazi ngase ngibuka ireaction yakhe hawu mangifika futhi elokishini ngishayela amajita lempahla bese bayahlanya bese hayibombe phela yena uyayithanda ke leyana mfethu yabona okukhulu bra izinto engisuke ngikhuluma ngazo izinto ezoqondile la khona umjita engangihlala naye oyenefoni ne-right so isikhathi esiningi mangifuna ukuposta khuluma naye bese super cool igama lakhe super cool ngicela mpeso ungiboleke ifoni yakho ngifuna ukuposta ungiboleke ifoni yakho ngifuna ukuphendula ubani kwi-inbox yabo nje ngiyene ngangihlezi ngimhlipha so I had to mention leyo nto le engomeni so ingoma izophelezelwa ukuthi it's a true story kahle kahle egcineni yeah mangifika le eJozi ngawo 2019 tshetse ngangiphatha ipower bank
ngihlala kanje Tiksini bese ngine Tiksini kube i-power bank nentambo bese kuba ifoni and ngendlela akumele i-disconnect kwi-power bank because once I disconnect ngeke isa-charge misiyacisha yabo impilo yami nje leyo nje bese ngabe ngasho ukuthi isombe sayiningi lamajita but kumele ngicela umuntu phela ufuna ushaya isifoni ngicela usebenzise yakho muso yangisendela WhatsApp yabo so nje ifoni nje nginde nje ukuthi nje mingine i-call yabo so nga-inspire izinto ey'kanjalo ukuthi yazi abantu bethu bayayithanda mfethu empahla kumele ngiyifake kwi-project hayi mnandi mfethu wenze kahle wayifaka mfethu because iya-entertainer mina mfethu iyona into engiyisho mfethu yabo uma uthi into iya-entertainer mfethu that's music and thina mfethu sama-hip hop heads thina Bruce into esifuna ukuyizwa mfethu amabhazi funa ukuzwa umuntu egijima i-beat yabo because manje I feel like i-hip hop yethu abantu sebefuna ukuyisa more afro-pop mfethu i-chorus isiyinde kunama-lyrics uyabo kanti phela mfethu thina sithanda i-rap thina sithanda i-rap amabhazi okunye siyakubona ve R&B soyilalela masifuna R&B yabo asikho isidingo sokuthi uthi unengoma ka 3 minutes mfethu ukuthi kuyaculwa 2 minutes wena urap a minute uyabo uyasincisha thina mfethu plus mina ngikwazi ucula so usho mina is involve kancane engomeni uyabo manje ngeke uyabona iyona ke mfethu efuna la emva kwale ecingo lwami emva kocingo lami kwaba ne4 times 19 bars ebethu ngike ngaba nesikhathi esinzima ngifuna igama because ngeke ngivele ngithi ama-bars so ngase mengibala ngathola ukuthi lama-bars I think 72 but angifuni ukwenza le nto aduyisha eqaleni sikhuluma angifuni ukwenza like njengabanye like ngithi 72 bars yabo so ngabona ukuthi because mengibhala nga 4 lines mengibhala nga 4 kanje kuze kube 16 mostly hlezi ku 16 so ngathi mengibhala ngabala labo 4 lapha ngathothi siba 19 which is equals to 72 ngaphosisi so ngase ngayiqamba kanjalo ingoma lawo mabhazi iwona lawa ngangena ngawo e-beat sense the same beats futhi nayo leyo beats producer Wanda leyo beats leyo so sezo 3 ngoma esiproducer Wanda kwi-26 July EP yeah so nje because isikhathi esiningi bese ngihlangane nabantu ababekhona e-beat center nababengekho ababuka i-performance bese manje le ngoma itholakala kanjani so igama lami bhazi nawo lamabhazi i4 times 19 ngawafakiswa yona lokuthi othi ngivele ngifake abantu bayithole nje lento le babeyibitnisa yeah ngoba ngayizwa vele ukuthi iyona impela e-beat center uthi wayiperforma lapha mangizwa ama lyrics nje kuyona vele i4 times 19 same thing yabo so nje izona zonke zo 7 nokhona uPrince uproducer ucingo lami angishongo ukuthi producer ba ucingo lami nalo waba the same thing ngacela i-beats on Facebook because ngikwazi ukushaya i-beats wangisendela no ngiziphuza ngacela i-beats yamaqwabethweni njengoba ngithola i-beats le exactly yamaqwabethweni uPrince Lamini igama lo wangisendela i-beats yocingo lami naye wayethi ngisendela i-beats yamaqwabethweni wangisendela a different sound yabonga ukuthi akuyona but ngayisebenzisa kwenye indawo sengayisebenzisa kucingo lami so i-beat lakhe langena kwi-project yabo wangena kanjalo ikhathi hayi ngoba phela kusetshenziswa mfethu I feel like even kwayona mfethu it has to like keep growing mfethu online kodwa nje nawe I'm sure uyabona mfethu indlela abantu abayithakamele ngayo mfethu ama streams ayakhula mfethu yabo lokho ekhulile nje ayakhula mfethu plus mfethu umuntu futhi angithi kufaka i-support ifakazelwa ikona lokho ukuthi uma ubuka uyabona ukuthi abantu bayayibuka into yakho even abantu ongayitshela ukuthi bayayilalela yabo so it's a blessing mfethu so ke manje ke nje njengoba usemculweni ke ama challenges mfethu obhekane nawo imaphi mfethu and uye wadlula kanjani nje mhlawumbe ongawa highlight nje ongathi nje abe big ngempela mfethu nawe nje yabo akuthintile yeah ngike nga highlight ukuthi kune competition engayingenela i-F Inc. I-F Inc ngayingenela but angizange ngize ngithole i-prize as ngendlela babesho ngayo yabo lonto leyo awusi ngwa bad mouth or anything but into eyenzeka le into eyenzeka ukuthi
kunento engenzekanga kwakumele uyabona kwaphela ucatho lolo imali ayihlehli mfethu uma ingafikanga kuwena mina ngihlezi ngisho kukhona ke la iye khona no even though kuleya competition kwangayona imali but izinto ezazibaliwe yabo ukuthi uzosithola ngagcina ngasitholanga bengithi ngi-reach out to umuntu owayepromoter shuthi nje wangichazela ngenye indlela engaseyona le bekumele kube yiyona yeah because wangicongratulate kahle on social media boy congratulations my brother you are the winner of FF Inky what's can I spend the evening with you yabo kushuthi awungase wase ngi DM me your details was some DM but wangabuyela kodwa kumina but ngalokho akuzange ngize ngidikibale first phela nje nga understand ukuthi bengibhekile ke le prize le ngoba phela iyo phela mfethu into ekhulisayo leyo mfethu mawungenela something kufanele ubenefit ukuze ukhule mfethu nawo music because I think ngizokwenza ama recordings kwesinye studio seJohannesburg ngenze ne tour kwakumele ngenze nengoma ngizokwenza nengoma noZawe yeah but zonke lezo zinto zange zenzeke kodwa futhi at the same time angizange ngize ngidikibala njengoba ngisho kunaloko zangikhulisa ngaqhubeka because the following year ngawina iPop Box nabo futhi ngalokho futhi lokuthukana nabo ku social media uyiphushe into yakho nje mfethu yeah so ngicanga ukuthi ezinye izinto lezo ezenzakalayo throughout hustling yomuntu ukuthi angeke kuze kube smooth indlela yakho yabo kuzoba nje nezinto ezibhampa ongeke usunderstand ekumele nje uziyeke udlule uqhubeke nempilo ngoba phela ungabuyela emuva ngempela mawunganaka wonke umuntu futhi owenza into because abantu uyabazi abanye uthothi umuntu akukhona nanokuthi ukuthanda kwakho omunye uthembisa ngisho vele into angeke azayenze just because usekefuna abantu ukuthi basondele entweni yakho yabo base kuba inkinga lapho kuma ukuthi nawe uzothi uyiartist usuvela ubona ukuthi angivele ngibathuke nami yabo kanti lonto igcinisa ikuvalela neminye iminyango futhi othola ukuthi ibizovuleka ngelinye ilanga uyabona yeah so konke ke kunje kuleyanto eyenzeka ngathi nje uthi ngibhekisa ikhanda phansi amakhanda phansi namajita siqhubeke siphushe because ekugcineni it's all about ukuhloniphana yabo because once beka inhliziyo entweni engekho grand empilweni yethu ngesikwazi ukumove on move on the following year win iPop Box kwathi ngaloya na 2019 ngahamba ngaye eGoli kwamnandi phela uyabona nje ukuthi izinto vele ziyavuleka still yes impela so nje it's all about ukubekezela because ngiyibona izintwana ezisanda kuqala ukwenza music isintwana izinto ayihlangani yebo kusho umuntu ona20 ihlangani lapho usafika khona izinto angaka experience ezama stumbling blocks asazothi uthi uye mhlambe ubhukiwe uzonikwa imali angayitholi leyo mali kodwa begibelile futhi espendiwe imali izo lento le yabona usazomitha ama challenges amaningi so yena unesikhathi esiningi ngabi to learn nokurecover yabo sazoshayeka ephinde recover aqhubeke nempilo abe right ngoba phela yiyo vele into ebalekile so ke manje ngoba phela ke vele izinto ezinama challenges nje kanje mfethu uma zikufica nawe uthothe ezinye mfethu zikushayisa ngo depression zikushayise ngo anxiety so wena uma uyithola usesimene esikanjalo uyuphume kanjani kusona yabo yeah mina lento ngisho qana ukuthi ngiyayithatha advantage ukuthi ngiartist isikhathi esiningi angifuni qhamanga ngiyakwazi ukubhala ngiyakwazi ukukhiphela into ela kumina engiphethe kami ngikhiphele ephepheni so kodwa futhi angikhulumi ngayo leyo nto mhlambe ngizobhala ngenye into but ukuthi ngidiniwe ngizokhohlwa iyona yonke le nto leyo so ukucabanga nje ukubamba nje ipen nephepha nje bese kukodwa nje kuyabe ku powerful kumina but kwesinye isikhathi kuyaye kube useful ukuvela udonsa iphepha nepeni mususu uyabhala because ngeke kufike lutho sometimes uyayidinga leyo disappointment in life khona izo inspiration to have something to write about ngahlala noNosemo angisamona uSemo poet khona nengoma ishana uSjava yes wathi mina uze ngibhale inkondlo kumele ngibe set as how kanjani
kumele uphatheke kahle shuthi nje wena nje kumele ngikuphoxe namhlanje but indlela naye understand ngayo igift yakhe naye ukuthi kumele abe ku certain yabo state of phela kumele uchannel vele yonke lento ufune kuyichannel mfethu angiphathike ke mekuthiwa ngijabulile mfethu mekuthiwa ngijabulile like ngi-inspired by something mhlawumbe ngiphuma ku-event ngafike ngabuka i-artist engi-admire ngiyazi ukuthi the whole night ngikhuthazekile the following day nje ngiyazi ngizobhala mhlawumbe noma ivesi ngiqede or ingoma ngiqede yonke yabo so nje mengabe ngingekho right mfethu the only way engazihila ngayo ukuthi ngidonse iphepha nepen or ngilalele wona ku music esengwenzile yabo ngizilalele mina ngoba phela plus uyasiza yabo nje even kwamina yabo nje ethi sibuye senzele nama talk kanje nama podcast kwamina ukubuya mfethu kokunye because izinto ziyasinetha mfethu sonke I feel like uma umuntu mfethu kahlahle we feel like thina ingakho ngeke ngikhala umuntu mayithena akashawe anxiety ne depression because I feel like leyo nto automatically as you are a human being mfethu into that ukumele vele ubhekane nayo ukuze nje impilo yakhe lokhu inyuka yabo ngesinye isikhathi nakhona uma ungashawa depression anxiety uma ndawonye empilweni yabo because manje shuthi wena awukazi uyithole uyiquestion ukuthi hey kodwa bekumele ngisamoya yabo because phela lezo zinto izona nawe sokuyiforce ufuna nawe ukuthi uzibone uphambili because yiyo phela into esikhulisayo ngasomthetho ukufuna mfethu ukuba ngcono yabo uma ukuthi asikufuna ukuba ngcono ngeke sibe ngcono yabo ngeke enhlobo so ke manje ke nje uma ubheka wena mfethu nje singayikhulisa kanjani mhlambe mfethu iDurban nje hip hop industry because ngiyafuna sithi KZN mfethu yonke because angifuni ukuthi sibabandlulula abantu abangekho eThekwini yabo because I feel like sisonke kulento mfethu yabo if we can understand this song so manje ubona mhlambe kungenziwa kanjani mfethu ukuze phela umusic mfethu kuba sezingeni elithe ukuthi mfethu kuphumeleke kalula nakuthina mfethu mina abombe sonje honestly speaking ngicabanga ilento le sesihighlight sabo ilento yokubambisana ngoweqiniso yabo phela singabambisana kodwa uyazi umuntu mase semotweni abangasebhekeleni abangani babo si ucabangani ngale kade niyikhulume yaphambili because sometimes ngibuka mangabe sekuma hip hop shows or sekuma events kuba nento eziningi positive esikhulumayo nama artists but mase kufanele kube no action or yenzeke leyo nto thole ukuthi umuntu seyakublutika or akasanaki nje lakho sekuwena mhlawumbe ohlezi uvuselela leyo nto uzofila ukuthi azi mhlawumbe nami ngikhuluma kakhulu yabo lo nto but wena uthatha ngokuthi ufuna iyiphambili leshandisa so ngicabanga ukuthi ukufukulana mfethu ukufukulana singafukulani kuphela mesibonana kwezinye indawo or kwamanye ama province abo sifukulane khona la sisedladleni sisodwa yabo siyafukulana but kumele sikwenze lokho njalo bese singayekeli mfethu understand mfethu nanokuthi music is bigger than everyone yabo wonke umuntu is like doing hip hop mfethu angeke azabe ngcono mfethu more than yona hip hop kahlahle somthetho because mina yenye into engifila sengazuthi kunabantu abafuna ukube sengazuthi they own yabo ukuthi hawu lo muntu obeka nje ngazothi manje they own bona iculture straight kanti iculture phela is bigger than everyone mfethu akekho umuntu is bigger than iculture akuyonethu futhi akuyone yakho noma individual ngasho kanjalo ngoba phela uyasixaka mfethu lo mona yabo uyasixaka I feel like mina even kwakhona manje njengoba sekukhokha ama streams online bengamela ukuthi makukhona iartist actually khiphile akushare mhlawumbe ama artist adlule 100 funeka ukuthi umuntu ugcwala kuma timeline mfethu nawe sokwenza kanjalo nakwena uyabo lapho ukuthi ngisho kwawona umusic wethu ukuthi ufike ko 10,000 views into ongafika ngayo kalula ngasomthetho because ithini market yabo kodwa abantu they prefer to not do it ngisho ema groupini la ukhona kunabantu abalindwayo ukuthi kumele kuzolikeelwa ubani yabo ubani akalikeelwa yena uma epost kodwa uthi uyabheka ama reach maningi because phela ubani labo yabo maningi ama reach kodwa uma ubheka ama engagement ubheka ukushare kuncane yabo kushuthi abantu bayayibona yona into kodwa futhi abafuni ukuthi because manje aba understand ukuthi culture yakhiwa yithini yabo if we can all be better mfethu ngeke umusic wethu ungabe better yabo uma ukuthi nathi ngisho emphakathini sabantu mfethu aba contributor positively yabo sabantu nje ongakwazi nawe ukuthi umuntu azakubeke as a role model mfethu ushuthi umusic wethu lapho nathi uzokhula mfethu yabo ufike kuleli zinga because mina I feel like we are the most gifted la province la kodwa manje
ingeke mfethu indlela esenza ngayo ayisisanokuchomelana kakhulu yabo sisabone ngathi ukuvuka kabani ukuwa kabani kanti singavuka sonke mfethu kanye ngeke izibe khona iproblem lapho ukubambisana ngangikhuluma nami nomunye umfeso onye province abonke sengeke yabo nje indaba yaseKZN ngicanga cross abes wathi umusuka lapho cause phela that's your territory indawo yakho leyo you must own it yabo lo must own it. It's like ushinto positive but mina ngiyayibuka lento le mhlambe yena uyasho cause akekho la mhlambe aka experience leyo yabo leyo vibe le se experience ayo but mina ngiyabona ukuthi yabo mangasuka la yabo ngingaba ngoba kuthiwe segol mfethu ngabe goal ihlezi kubuka vele ko TV ngiyakutshela wayegol mfethu ngoba phela buka nalabantu labo ufika uhlale nabe goal ngabe vele abantu ohlezi nakhona uRun bona ingakho ubona ukuthi abantu abaningi bagcina ngisho uMBZ yabo ukuhamba kaMBZ mfethu I feel like nakho yabo mfethu kodwa manje ukuhamba kaMBZ I feel like mfethu kusibuyisele kakhulu emuva because MBZ bese kukuninga bese kwenzile for iKZN yabo kodwa nayo ukuthi kuze kufike like 10 ngeke ngihambe nami la iKZN yabo ngicamela ukuthi nami ngiyele amsho naye wayengafisa mfethu mangathiwa yonke into ibiyenzeka khona la yabo because phela yabo bantu mfethu ba big yabo especially kwikasi rap yabo mina uMojapu uMBZ mfethu ngibathatha vele ngibabeka lapha mfethu because labo bantu yonke into ebesiyeza ubidlule komunye wabo yabo yaphosha umabheza azi ngeke ngithi ngilalela ingoma enkulu how producer umabhezi too much and uproducela yonke into ke manje asa produce ngisho hip hop kuphela yabo use producer ngisho amanye ama genre manje yabo which is something that we can use because I feel like even nabanye producer are still coming up uma kuthiwa khona abantu abakanje eduze mfethu nabo they can learn a lot yabo from lokho mfethu ukuze i-movement iphela ikhule because mfethu we want mfethu mina ngifuna industry lana mfethu okwazi ukuthi ube yimillionaire kulona mfethu uyi-artist futhi ucula lo mculo ucula njoba kwenzeka nakwezinye indawo because umusic uyakhokha mfethu in reality mfethu music not magic ngempela ukusebenza yabo manje thina uma singafocus ekutheni sokwenza industry should nezingane zethu nezingane zazo na yonke umuntu kuyomele ahleze efuna ukubaleka KZN yabo leyo nto izosilimaza leyo nto kakhulu mfethu yabo izosilimaza kakhulu so ke wena ke nje mfethu mhlambe njengamanje ke nje as an artist mfethu ungathi iSouth African dream yini mfethu yabo because ngiyathanda ukuthi ngiwabuza amaciko mfethu lombuzo because I feel like uma singazi mfethu ukuthi siyapi noma mhlambe yini lena esingafuna ukuyibona yenzeke ukuthi siphumelele ngeke sikwazi ukuthi sifike lapha so wena ungathi yini nje wena nje iSouth African dream hayi elami pop usungasho nje mfethu elakho phela vele bazo relate abantu mfethu yabo abantu ba relate kanjalo vele ngasikhathi wena usho lento wena ongafuna ukuyibona uthothi ukhona omunye umuntu naye ongafika abone kanjalo because phela we are also like inspiring people mfethu there are so many people now ungathuka mfethu uma ungezwe abantu aba inspire wena mfethu abahlezi befuna ukuba wena ngaso sonke isikhathi yabo ngoba baningi yabo ngicathi mhlambe obviously uphumelela yabo so manje kuba nabantu abalalelayo umusic esiwenzayo thina or ngithi nje ngikhulume ngami so ngasikhathi ekhuthazeka lo muntu leyo nami at the same time ngiyakhuthazeka ukuthi as I did something right okusho ukuthi khona iphupho elifezekile kulento engithi ngiyayenza mina yabo so if sibaningi sina leyo vision ukuthi iaim yethu because abantu kumele yabo isupport is out there so ngasikhathi wena wenza lento eyisiphiwo mhlambe sakho bekhombisa appreciation now ukhuthazeka at the same time I feel ukuthi ayikho into engesikwazi ukuthi si achieve yabo because ngisho kakhulu ngoko music cause vele iyona into engiyenzayo and ngiyafisa ukuthi even namanye ama artists ukuthi I understand ukuthi it's not about me or about you wena as an individual yabo but it's about bonke labantu sisakhiwe ibona ekugcineni because without abantu ngabe namhlanje ngaba ngaziwa yabo so nje ukukhombisa appreciation so makufezeka
iphupho lomuntu ngenxa yami nami automatically kumele ngikhuthazwe leyo nto kusho ukuthi ummission wami nami ngicomplete yabo sekusele ukuthi nje nabanye abantu bafaka isupport lapha nalapha nasonke sibe right bese hayi mfethu ngicabanga ukuthi kuyazwakala mfethu and nawo vela abantu mfethu bayezwa so ke manje ke umuntu ofuna ukufollowisha mfethu ofuna ukufollowisha umusic wakho angakuthola kuphi mfethu nendawo yabo singaqala kona ama socials siye kubona YouTube ku Spotify cause phela mina ngiyakupromote kakhulu umusic awustreamwe mfethu yabo awustreamwe mfethu music and ama numbers every day mfethu abantu banale data abantu bangawaste data ngama size angekho right abantu ba stream ba download ba share mina ngitholakala okay ku Twitter o Instagram no Facebook mhlonishwa nazi musi nje mhlonishwa nazi cause bengijwayele ukuthi kube umhlonishwa but manje musi mhlonishwa kuphela pop up nabanye umhlonishwa vele igama phela nabantu abaningi senze kushilo ukuthi igama la ngempela yezwa leyo nto le so uzosimhlonishwa nazi naku YouTube musu ya subscribe lapha channel yami abantu abasubscribe abantu bangalaleli kuphela nganyuka ama stream ama subscribers enganyuke mfethu akunyuke ngokuthi streamile wanga subscribe kodwa iyacoba leyo nto mfethu iyacoba ukuthi nje it's a press of a button and kumahala uyabona kumahala mfethu awukhokhi ngokusubscribe yabo kumahala and ngiyatholakala mfethu for ama collaborations nama bookings yabo email yami mfethu send email ya ungabatshela mfethu nayo ukuze umuntu mayibuka mfethu wenze sure email yami umhlonishwa1020@gmail.com mhlonishwa 1020 lo @gmail.com so manje uyatholakala mhlambe ko WhatsApp ke nakhona ngoba phela abantu bafuna yonke i-channel esondele eduze uma ukuthi nje awunankinga nokukhipha mfethu ngawukhipha kodwa futhi uma unenkinga no angithi lena desisho ukuthi angibuye ngidayisa music eceleni on WhatsApp yabo so ku WhatsApp abantu bangathatha WhatsApp befuna ukuthenga music kuona leyo number le ya WhatsApp ngisho ungayisho mfethu ungayisho 069 788 3617 hayi vele ngoba bayakwazi vele phela ukuphoza ko podcast mfethu uyaphoza into uyithathe nawe udinga ukuthi iziphi yazi yabo nje abantu nami ngicela nje ukuthi abantu nje nimfollowishe umhlonishwa yabo awasupport amaciko bafowethu akwenziwe ngayo yonke indlela ustream music ushare nabanye abantu because baningi abantu mfethu engifila sengazuthi bayayidinga lento yabo kodwa manje uma ukuthina bantu esinendlela siyifikisa kubona uyabona ngeke iziye phambili lapha into yethu so nje asibeni sonke mfethu asibeni sonke yona indlela esizokhula ngayo yabo ukusubscribe wena khona ungalaleli kuphela lalela usubscribe yabo lalela usubscribe ushare futhi nako Facebook ma ucreate ama stories usebenzise umusic yabo nabantu abashaya ama skits abayusebenzisa umusic mfethu yabo because yonke lento mfethu ama movie yonke into ayisebenze because online angandi yonke lento vele iaccountwa manje sebe nendlela vele bona futhi abayicounta ngayo so abantu abenze show yabo sesizovala ke nje mfethu kunomuntu ke manje olapha emakhaya ongazi mfethu ukuthi naye nje aqale kuphi mhlawumbe usadinga ukuthi azathole ngisho italent lakhe naye ukuze akwazi ukuthi mfethu apush impilo ye phambili yipi mhlawumbe advice ongayinika mfethu umuntu onjengaloyo yabo ukuthi akaqale mfethu naye simple kwesinye isikhathi mhlawumbe ungabuka umuntu omculi yabo musuthi nami ngibe umculi nje ngelinye ilanga ngiphumelele kanti mhlambe wena uphiwe ekwenzeni le beat ahamba ngayo so kumele uqale urecognize italent lakho ukuthi mina ngiphiwe lento le because sonke sazala sivumbethe egcineni ukuthi so realize once safika emhlabeni savula izandla sabona nayi lento engiyifumbethe lesiphiwo sami lesi so mhlawumbe omunye solukuthi uthanda hip hop so mesanda hip hop kodwa akekho good ekuyenzeni mhlawumbe good ebholeni for example so you follow your dream and make sure ukuthi you think about it every day iphupho lakho lelo ngisho kuthiwa ukho kulona mhlawumbe awubenzile but make sure ukuthi uyalicabanga bese iphupho lakho and uyalipractice uyalenza so lesikugcineni ungeke uzuregret all this time ukuthi yazi ube nje ngasticka kulento enginisho ukuthi ngigodi kuyona la kungaphili nama regrets yabo lo just nje
u-excel entweni yakho iphiwe nje mfethu uvula izandla ubone ukuthi uphetheni nawe ngeke mfethu ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uzwile mfethu because iyona into ebalekile and mfethu nawe ke if you wanna shout out to anyone mfethu you can shout out mfethu noma uthando because phela uthando yabotha kasana for sure mfethu ngathi uyazi bengisazomkhonzela lo ntwana ishifesi uyazi bese ngicwele lo sokubona mfethu uphase ntwana yami because ekugcineni isikole ngisho ungane talent kodwa isikole siyasiza ukuthi ukwazi ukuthi ube smart yabo entweni yakho mfethu yabo lonto so nje stay in school ntwana and follow your dream ngasend shout out ukufefe lo ngihamba naye lo shooter shout out bafo that's kufi hleze ngiphusha bese hleze ngisiza hleze ngadvisor akaculi mfethu kodwa the support is always there so I appreciate leyo nto so amela be manager yakho mfethu yabo usevela ama qualities uyawaveza mfethu yabo I feel like mfethu even wayena kuleso space yabo uma ngenza more research ngawo mfethu I think yabo angenza a good manager because yabo umuntu okumele abe manager yakho mfethu umuntu ovele mfethu uhlezi kusupport ngeke kube umuntu ozohlangana naye lapha mfethu ozoba imanager kweqiniso funeka ukuthi naye ngalesikhathi ukhula nawe la ukhula khona naye abe khula in that field mfethu ukuthi a manage mfethu yabo kuzona zonke izinto mfethu because iyona phela into esiyifunayo mfethu because uma ufika at the top bro you need people mfethu that you can trust yabo suke semaningi kakhulu amaxoki lapho yabo sukudinga abantu ngempela mfethu obathemba lokho kwangempela yabo because yonke into mfethu yabo suke usungalandelwa ama cases so seziningi izinto yabo so you need people ngempela mfethu abakhombisa ukuthi they are with you nje ngempela hayi ukuthi nje bakuwena they just there nje yes exactly hayi ngeke mfethu mhlawumbe ungasipha mfethu nathi ke nokuyi freestyle nyana nje mfethu okuncane mfethu ingahamba umuntu mfethu irapper mfethu ungasadedelanga lutho kuyisho ubani uba khona bengifuna umsendele shout out manje sengikhohle ukuthi uba but shout out to amajita angisizile ukwakheni iproject seyonke 26 July yabo because ngirealize ngiyenze ngiyi1 need teamwork yabo so shout out nina nonke bafethu shout out nina nonke sihluba ngeacapella asikakafika ekutheni kube khona ibeat sazofika nathi lapho shisinzothi ngiboza ukubamba ngo16 okay mhlonishwa sharas mhlonishwa nazi ngilandele ona wonke ama social media ekuse batane sesingisinomlongo ngiforce ngibaseleke ngishise but ngiphole namakhamera angishuthe bangibone ngibonge nginconcoze ngiscreenshot ngiposte vumbuke emhlabathini bangidonse ngisindithe yonke inhlabathi emahlombe ukuze nabakhulu bangibone mekuthiwa owenza kahle bonke bangikhombe so ngishaya acapella nginyonyobe ngoba into engishoyo ngifuna uyizwe yonke phela egcineni kumele sicelebrate sonke bethe mina okugebhe kahle nginika itrupa sengikore ngoba umona wenza imbono yakhe ibole engaphakathi kubona bathi siyoke sibone ngrap effect umona uthatha udle wonke ngiphinde ngibongele itoti emlazi kuthiwa silo lonke Atake bro amfethu buzz fethu cela nifollow uMHLONISHWA yabo nje yona yonke indawo stream music ayishare nje EP mfethu 26 July ayigcwale yonke indawo yabo by December mfethu ngajabula uma ngabona yonke ingoma lapha sidlule ngisho 3000 mfethu ama views noma 5000 ingena ko 10k iyona ke into ekumele yenzeke leyo yabona subscribe na ku show yabo subscribe nakhona ushare nathi umsebenzi wethu ukuze nje sikhuleni sonke because into esikhonela yona kahle ukuzokhulisa imovement yabo so wenza lama platform fethu abakhona ko Goli kuphela bekhona nala eThekwini because sifuna abafowethu babe busy yabo sifuna abafowethu babe busy uma be busy sonke soba grand yabo lumkile izinyanga I'm signing out thank you